Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule kar thar chi bai vek ule voin hi trau thani som pan ni tho tran ni a tuntum video a chuan Myanmar lam kan hoi le anga civil disobedience movement chu kalpui zelani a mi za sari chuangin nun na an chan tareng mai ral tlan sing chuangan om ta boka CDM nei hian Burma sipai te a enge ngonga nei Burma sipai sumdon na le rorel na ati boi pha em tilam hoin tun tum video chu bulhan tran te ang sipai rorel na du lo zinga hian kan hriat angin mi puinol puiba ka sumdong le sarkar na thokte mi puimo tam tak CDM thopan om ti kan hria a Burma sarkara Ministry of Investment and Foreign Economic Relation na thok member somriat chuang chuan an hna an kalsan to a sipai rorel na atluk theinan CDM an thopani Ministry of Investment and Foreign Economic Relation ho tu beratana sipai hawin an ruat ong naing o chuan CDM a in nam hnoi mi somriat pathuma ban to a hen na chanji nga mi som pasari te chu management level na thokni in mi somli panga te chu Directorate of Investment and Company Administration a staff nget pa nga yan ni a member pasari chu management lam khoyan ni member som pali te chu Foreign Economic Relation Department FERD a thokte an ni an na atanga an banji nga mi chuan warning po pek an ni lo thua soya office an vakal le chuan ban na le khan no pek thua soya an chen na government housing complex atangin an chung kwa a chuan ni thu a soibok engma hrilok masalwa an ban thut chu affair lo hle ani ti in a soyani ministry lam soi vedan thong chuan heng na thokte hian phalna la lawin li fan la a an mo phurna le dani na phut anga anzom turan zom lo baka sarkar do zong in an che a hei wang hian an hna atanga ban an ni thu an soi ve thung ani ramdang sum thap tu te Burma sipai nan hnot triau sipai in thu nei na an pong la ka mi puile sarkar na thok tam takten pai thlak tumin CDM an kalpui mupa dor le thil siam na mun khara ni a bank le sikul thlenga khara ni ti kan hria sipai sarkar rel na angong na sa hle a suman nei lova bank kami te tiluina mangin an la chuaka sa khwana lama sum tho khom thleng nan muta ya sipai sarkar in rel bol na chuan atuar hle ani an tlu chatep thin ni a soyani heti lai hian Myanmar a Federations of Chambers of Commerce and Industries chuan sumdon na ti nun tumin ma an la ve renga ramdang sumdong te biak thata company tam tak lu tir tumin ma an la mekani March nili khan yangona in khwar American Chambers of Commerce te European Union of Commerce te Italy Myanmar Business Association te chu nepi dowa meeting nei pui turin ma an la a heng an som te hian an tel pui du lo vek ni a soyani kan hriat angin European Union chuan Myanmar tran puina apek zong a chu chata tran puina ti top ta veka February ni khata sipai in thunaina an chu atang khan ramdang company Myanmar sipai company a investment ti thar tu man om ta lo ni a soyani China ti lo chuan sipai sarkara investment ti thar anom ta hri lawa Burma sipai sarkara mangang hle heti lai hian US le UK chuan sipai company lian pahni alo hrek ve boka hei hian sipai sumbo ma chuke vek lo chawani Myanmar ramdang ambassador ho New Zealand Norway South Korea Switzerland Australia Canada UK US le EU ramzinga Czech Republic Denmark Finland France Germany Italy Netherlands Spain le Sweden te chuan Aung San Suu Kyi chua turin le tharum thona ti top turin sipai ho tu te an nge na an lekha hian mingan ziak le vek to boka heng ho hian Myanmar a investment tharan kalpui don lo ti an soi bokani heti lai hian civil war te na wa chuak ta fawa nambil sipai le Burma sipai te chu kan hriat angin anin kap de urenga chuti lain mipui lama tangpo in thalai rualten tual cher silainen Burma sipai han lo beilet ve boka ral thuam ne na sipai bei tur hian CRPH hian engtin nge ma alak an malak na chin engma puan zar ri ni lo ma se nambil sipai te la hian
an mani state huam chung chau an la tuam hri awangin sipai hmun pui ber kai zatha chat tur hian kong ero ala thui hri deuh mai thei tun hnaya R2P an mang don hai ti ten news channel tam takin an puanga mizo channel tam taka po hmu tur oma ma se R2P man thei rang zinga military intervention bik hi UN Security Council thutluk na angaya wangin kan soifo angin China le Russia hian an rem ti arin omche lova R2P mang tura soiro tuiwak po hi Myanmar mi puide ti beidon na mai ni ang ti a hlom hle soidan chin tok na ya thra junta force ten camp lak le dan tum heti lai hian nimin cholni trau thlani som pakhata KIA le Burma sipai te in bai na hi hantar lang le ila ala hlui lutuk lo boka Kachin Independence Army te hian Kachin State tanan beya Kachin State chu thu nei na zaw jok le zalen na zaw jok pek ngiatin Burma sarkar an dawani an state chunga hian Burma sipai te hian mun ma tam takan na ya chung zinga thren khat chu KIA te hian an lo suwa samsak to a an camp engamazat sipai lam hian an chan to ani Burma sipai mun ma thren khat KIA hawin an ti chiat thren khat KIA tan an lua to chu lak let tumin sipai ho hian beipuyan thlak zeu boka KIA lam hian an lo tuai thar viau boka alo Bombay spo hi March ni somni panga a KIA ten an lo suwa sam to khani in Kachin State a Dafoniang area Mamuk Township chunga omani soito angin KIA ten March ni somni panga a an lak sak nuwa he mun ma hi KIA te hian an lua to a nimin April ni som pakhat khan sipai te hian lak let tumin an ron thok rip khop mai indo thlona nen an ron thok chuaka Burma sipai lam hian lai puite nen an ron ma chhon ni a soyani KIA te po hian an sapui ruwa tor ngot bik lova an kap le ta an bei le ta indo thlona nen Burma hil sarkar hi ron thok chuak ma se chanchin kan hriat hun ber hi chuan KIA te hian he kem hi an la lu ni a soyani KIA ho soidan chuan jingdar kwa vela Myanmar military te hian kem an ron bei tana an ron huala silayan me po anu hian anin kap chun zom ngal ni a soyani sipai lam hian thi le hliam an nei nuala azat takero hriat ani mai theilawa Myanmar hel sipai lam hian lai pui mu an ron thon lut na sa viau ni in KIA te hian an soyani nambil sipai zinga ro po KIA te hi Burma sipai hian an beina sa zuala KIA le Burma sipai te inkar hi atang zuale moti mai turani KIA te hian Burma sarkar nen inka hai thuan thlun ve lawa wangin February ni khata sipain sarkar na an pai thlak nu khan KIA te hi achena sa beran ni renga Kachin State chunga hian inka na thleng mol molani bermai March ton tir po khan KIA te hian Hakand Mokond Wengmo Injaniang le Mumung Township a sipai mun an lo la to ani dar ko bor vela Burma sipai ten KIA base an ron ka hnu hian indo thlona in ron kap chhun zom ngala hemi hnu hian leilam sipai te chu che chhun zom le in KIA te nen an in kap ta char ani KIA te hian mi pui sarkar pong lak tu sipai thil ti an du lo zia le mi pui poi soi lo chunga rong taka an chet na chu an du lo ti an soi no na sipai dictatorship sarkar hi an do chhun zom zel tur thu an soi ani sipai sual nun rong te chuan an zia an la chhuwa chhun zom zela nimin chol ni April ni som pakhat khan India Ramdep Sageng region a Tamu police station kota chuan thillung chiat thlak taka thleng le tatlat mai mi pahni motorcycle in phur chuak te chuan Tamu police station kota an tlan mek lai chuan police station chunga tang chuan sniper silai mu aron wing chuak zok maya bai khal tu zok chu a beka takaron vertlang pop mai a hmaya hek viau a hmuna boral ngala a hnung zoka chuang chu ka fu ani velo hlawa mang ang hlau hlopin atlan chhia a tual chung in pakhata tlan lutin ruang event turin angen ani inrin ni April ni sompo khan tamua thau hian tamu thalai rualten tual cher silai nen sipai an lo ambus to boka sipai palian thi ni a soyani hei hi chu video masa khan karon tar lang to a tamu bi ka hian Burma sipai te hi an kol zual hle an ro wa bi ke moti mai turani tamu bi khian tun hnaya chanchina nei nuala
sipai do le tur hian langsar takin an cha chuaka thala yan in truk khoma tual cher silayan ngei to a police le sipai laman bei zeu zeu to a video aga ron tar lan to ang khan mani mai po khan kan mi zo na thla ku ki tlangwal pakhat le a thian ten Burma police pangalai grenade manginan lo thi chil to ani kha tun na da khovel ram sang international community ten sipai sarkar che danan du lo ziale ar trupi manga sipai tirlu chungchang an ron tirina sa a UN po langsar takin an ron ngen tan hloma ram sang UN ambassador te chuan sipai chakna manga Myanmar chan chu chungchang an soya heti lai hian Russia le China chuan khovel ram ho te malak na an ron ti thuan op le ta vek mai EU lam chuan Myanmar ra mi puipui soilo boral za thian za sari an chuang ta a hei wang hian ar trupi mangin Myanmar boina chin fel mai an du to ti an soya European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan nimin chol ni April ni som pakhat khan soin Myanmar ra sipai thon lu ngai tu chungchanga Russia le China in an block le mek chu poyati rualin min bara khai lem lo rin lok sa ang mai an ni thu a soyani heti lai hian EU chief chuan khovel sum do na huang chunga in plan siak na Myanmar hian hun har sa takan to ka hei hi kan hriat puyani ati Myanmar tlero sum do na hi EU hian tun na ya an thunu na European Union rama Myanmar governments bungrua tamber hi thon lu ani a EU chuan sipai ho tu te chuan democracy sarkar ni le tura kong an zo chuan nasa zo ka sum do na kalpui anin huam thu an soyani heti lai hian India ram dep thau sagang region a Soibo district chunga Taze township a chuan monom taka CDM kalpui ani lain April kar khatna toplam khan boruwa karon in thlak chho ve tan ta a April ni sari ani chuan Taze town a chuan sipai truck paruk chu ia u mun chimlam KM somni atang chuan an ron kala muan taka kong zo chu mun ral tri le hre taka an ron siam ta ani sipai le mi puite chu anin nepa thisena luang na sa hle khomi puite chuan an khopana ron tlan mek sipai motor dannan kong sira thingkung te chu an lo kita kong la ya lungte an lo da boka ma se tlai lamdar thuma chuan sipai tam tham fe mai ral thom fam kim nen an ron tho bel le a protester te in phen na barricade te chu sipai lam chuan an hal saka anin hum him na hnung ber sen bek te chu sipai lai pui chuan a phin chevek to a akang zui boka mi pui te chu paltlang an tum satli ani mai lawa phubalak nan silain met puak ta chiam mai ani sniper te an che boka machine gun le lai pui rol tak tak te po an mang na sa hle protester te hian tual chung silain mang ve boka heng tual cher silai hi metar zanhi pon lama chuan man tlak ani to lawa nai te ka nan ba ka man tlak lawani chu ba ka amuthun chunga rei bok nen sipai hau silai nen chuan khai khin chi ani lem lawani mi puilam hian air gun an mang tel bok protester pakhat soidan chuan kahma ami che chu adula tak an ron ka popa puitumin ka wazuang phei nga la ka ngonga tak an ron ka pa min kap thoi dewani ka hup thuaya arang thayang berin ka in sa senga motorcycle pakhat hian min ron phur nga la in lama min roi ho nga la ni ti in a soi ta je tauna hian mitam takan ka phluma heti la hian protester then khat chuan sipai ron kalna kong pui chu dan cha an lo tum ve mek bokani ruanga let pheng phunga ruang tamber chu zanlama seng hoyani ya ruang thanem tak chu tuk zinga hloma ni bokani hliam tam tak om chu langsar taka en kol chi ani lo wangin lau thong chungin doctor ten an en kola atuk zing chuan pinso monastery chu hliam en kol nan manani he monastery hi sipai ho te an ron huala darkar ni zet mai an ron suwa sama bu faile poisa an lak sak vek ni in an soi tuna hian ta je tan bul mai Myanmar zalen na sual tu general ong sangalim omna bula Burma sipai zatel te an la in khwar meka kho chunga an patrol reng boka protest hi chol lei lok ri ani an kho ho tu le protest hoi hot tu te man to ni ma se protest chun zo mani le don ni in an soya kan tlom ngai lo wang ta je mi pui te hian kan thei chung chu sipai hi kan dole don ani anti moru ka tang le meka mi pui te hian tlom man la tum bok si lawa ral thuam nei thalo zo kan ni bok si a
nun na chan po an tam le zok nge yang khovel sarkar atangin beisei na lian tham soi tur eng ma lo omri lawa nambil sipai ten Burma sipai dawron ma se an ma ni state chunga Burma sipai chet na an chang le tani chau hri sia town enga moza ta thalai rual then khat ten tual cher silai nen police le sipai an chang le ve mek boka ral thuam hum tharan om hian sipai la hian dim na tel lewin an bei rep mai zela thalai rual te hi anin tel khoma group chak takan ni ma in sipai ho hian heng thalai rual te chak na hi thria zel